Dobar dan svima, želim sve da vas pozdravim, da se zahvalim mom prijatelju Saši Ljubovi na pozivu i čast mi i zadovoljstvo. Nemamo mnogo vremena pa bismo krenuli odmah. Što se tiče gojaznosti, zapravo imamo jednu epidemiju gojaznosti. Jedan moj prijatelj, akademik profesor Sokol Sokolović, pred 15 godina neformalno smo pričali i on kao profesore, biti gojazan, to znači da si strašno nekulturan. I meni je to tad u tom trenutku izgledalo onako, možda složio sam se sa tim, međutim kako baveći se naukom, izučavajući gojaznost i genetiku i epigenetiku, nije baš tako. Ne bih se baš složio sa tim. Tako da ne treba osuđivati ljude koji su gojazni, nego pokušati da im pomognemo kako da vrate tu neku, malo pre i Miloš pominjao, neku ravnotežu, homeostazu, balans neki. Taj balans je čovjek, sve moderne bolesti su psihosomatske i ono što se kaže u zdravom duhu je zdravo telo. Moje lično mišljenje je da treba da bude u zdravom telu je zdrav duh, u zdravom duhu bi trebalo da je zdravo telo. Znači, mi smo i fizički, a i duhovno izgubili taj balans i došlo je do narušavanja homeostaze, odnosno ravnoteže, a jedna od glavnih oblasti jeste i genetika i epigenetika gojaznosti. Ako posmatramo standardnu genetiku, ona proučava strukturu i funkciju zapravo DNK genotipa, a epigenetika je usmjerena na sve one promjene gena ili ćelija koje imaju neke druge uzroke i to je grčka reč epi ili izvan ili iznad toga. Znači vidjet ćete da genetski determinisanost gojaznosti, odnosno pretilosti, možemo ga tretirati ili kao stanje ili kao bolest. Tu je tanka granica. Zašto? Zato što iako je osoba gojazna, nema neke određene zdravstvene probleme, pre ili kasnije doći će do nekih oboljenja i zapravo to predisponira ka bolestima kao što su hipertenzija, zatim poremećaj lipidnog statusa, različiti metabolički sindromi kao što je dijabetes mellitus, insulinska rezistencija, različiti oblici kancera, opstrukcije u radu creva, apnea u snu. To su sve oboljenja koja zapravo su uzročno-posljedično vezano za gojaznost i sad imamo predgojaznost koja je 10% od body mass indeksa, a gojaznost koja je 20% tretira se kao ekstremna gojaznost. Međutim, prateći neke naučne radove i jednu kopenhagensku studiju koja i dalje traje, a u toku je već 40 godina, što je veoma bitno, preko 100.000 učesnika je bilo u toj studiji, izgleda da blago biti gojazan do 6% iznad tog body mass indeksa, govorimo o opštoj populaciji, izgleda da i nije tako loše. Te osobe imaju bolje vrednosti HDL-a, high density lipoproteina, imaju manji rizik učestalost od kardiovaskularnih oboljenja, pogotovo od infarkta miokarda i čak imaju i seksualno su i aktivni. A opet sa druge strane, ako čovjek pokušava da smrša, a svi smo barem jednom u životu to pokušali, i kad smršamo 6% od telesne težine, dolazi do stimulacije lučenja raznih hormona koji povećavaju glad. I zapravo mi ubacujemo sebe u takozvani taj restriktivni mod proživljavanja. Ono što je ključno, da mi evolutivno, genetski nemamo gen da mršavimo. Mi imamo samo gen da akumuliramo energiju, međutim, šta je glavni, što se kaže, i kako možemo da rešimo problem, a to je hipokinezija. Znači, nedovoljna pokretljivost. Znači, svi, evo danas smo došli ovdje ispod Metropola, svi smo gledali da se parkiramo baš ispod Metropola. Nije se niko parkirao, recimo, kilometar od Metropola. Znači, jednostavno, tempo života nas je pojeo ili iz moje prakse imam klijente koji dolaze na treninge, trče na traci, 2 sata smo nešto uradili, a čekaju lift da se popenju na drugi sprat da bi došli kod nas na vežbanje. Znači, hipokinezija je najviše izazvala promjena
kod modernog čovjeka u zadnjih 30 godina na kardiovaskularnom sistemu, a na drugom mjestu najviše je stradala biomehanika kičmenog stuba. Jer čovjek sedi 10 sati. Ovdje je jedan grafikon koji pokazuje odnos body mass indeksa počev od 1984. pa do 2014. Namjerno sam stavio ovaj grafikon jer onako vizualno je zanimljiv, gdje zapravo pokazuje porast prosječnog body mass indeksa stanovništva u Americi od 1984. do 2014. godine. Pa tako da imamo preko 60% nas ima previše masti u telu i zapravo gojaznost čini jedan od najvećih izazova moderne i medicine, moderne nauke uopšte. I ta gojaznost se utrostručila čak od 80. godina 3 puta i više i kao što sam rekao, razlog je hipokinezija. Na ovoj mapi možemo da vidimo da fascinirao me podatak posljednji da imamo više od 1 milijardu ljudi širom svijeta koji su gojazni, časopis Lancet, a od toga je 880 miliona odraslih, 150 miliona dece, a ono što je još više poražavajuće da imamo preko skoro isto toliko ljudi koji gladuju. Apsurd. Što se tiče Srbije, mi tu naravno pratimo sve trendove, tako da gojaznih imamo, predgojazne 36%, a gojaznih imamo 20%. Pre nekih 7-8 godina došao sam u susret s ovom mapom koji se naziva dijagram uticaja na gojaznost. I izučavajući jedan dan to, samo sam rekao, prosto nemam vremena, ovo je toliko komplikovano da bih se bavio površno, moram ovome da se posvetim. Centar ove mape, ukratko da vam opišem, Shift kompanija se bavi izradom nekih grafikona, mapa da objasni neku kompleksnu oblast na jedan vizuelno prihvatljiv i jednostavniji način. U centru ove mape, vidjet ćete posle pojedinačno, probat ću što pre da je pređem, da nam ne oduzima mnogo vremena, ali čisto da shvatite koliko epigenetskih faktora imamo koji utiču da je čovjek balansan. U sredinu mape nalazi se znači taj energy balance, to je ona ravnoteža o kojoj smo pričali. Svi bliži faktori, bliže tom centru, imaju jači uticaj da se poremeti energetska ravnoteža. Međutim, imamo isprekidane linije, pune linije, jedni deluju pozitivno na energetski balans, drugi deluju negativno na energetski balans. Njihova, ajde kažemo, moto je da objasne gojaznost, jasnoća u kompleksnosti. Ako pogledamo, evo samo Beograd, toliko fitness centara imamo, toliko nutricionista, nikad više toga nije bilo, a nikad više gojaznih ljudi, nikad više bolesnih ljudi. Što ukazuje da preporuke, pa čak preporuke i lekara i, ajde kažem, moderne medicine, budite više fizički aktivni i manje jedite, izgleda da ne piju vodu. A upravo jedan od razloga je da ovdje imamo toliko nekih podklastera koji utiču na poremećaj onog energetskog balansa. Pa tako imamo individualnu psihologiju, društvenu psihologiju, ličnu aktivnost, aktivnost sredine, produkciju hrane, konzumaciju hrane, individualnu fiziologiju i opštu fiziologiju. Čak bi ovdje dodali i patofiziologiju. A sa druge strane imamo uticaj drugih nekih klastera iz mape, uticaj medija, uticaj društva, psiholoških, ekonomskih, hrane, aktivnosti, infrastrukture, bioloških faktora, medicinskih i tako dalje. Svi oni na svoj način utiču da dođe do poremećaja same ravnoteže. Ako uzmemo jedan od delova mape pa ga izdvojimo, pa recimo vidimo ovo ovdje nivo dostupne energije. Zamislite, ovdje sad sedimo i da je tu nešto izložen neki catering, pa mi ćemo malo da pojedemo to, je li tako? Nije isto da li smo u nekom okruženju da imamo dostupnost hrane ili je nemamo. Ili često pitamo klijente, pa jel se pridržavate nekog nutritivnog plana? Da. Pa šta jedete tokom dana? Pa kao preskačem, obroke ne jedem. A koliko vas radi u kancelariji? Pa 10-ak. Pa jel vas neko nudi hranom? Ona u toku dana ili on uzme malo ovdje, ali ništa nije jela ceo dan, shvatate? Znači, dostupnost energije je također veoma bitno da remeti energetski balans ili
oslanjanje na farmaceutske lekove. Želim da smršam, daj mi neki čarobni lekić koji će, ili suplement koji će da mi pomogne da smršam. Tako da, eto, ukratko, čisto da vidite, evo recimo nivo aktivnosti u detinjstvu, veoma bitna stvar. Taj podfaktor kaže, ako deca koja su izuzetno fizički aktivna tokom odrastanja, manja je verovatnoća da će u adolescenciji da budu gojazna. Često kad uzimamo zdravstvenu anamnezu starijih ljudi, naših godina, pitamo ih da li ste se bavili sportom u detinjstvu, gde ste odrastali. Znate, dešavalo nam se da nam dođu vrhunski sportisti i čuli ste za ono kao neko ima sirovu snagu. Deca koja su odrastala na selu, vukla neke balvane, bavili se fizičkim poslovima. Ne postoji trenažni proces, jer se s tim bavim, koji može da razvije takve motoričke sposobnosti i takav power, recimo. I to svakako će uticati da li će to dete kasnije poremetiti svoj energetski balans. To je sad već druga tema, koliko mi i kao roditelji, a i kao društvo ulažemo u to da naša deca budu fizički aktivna. Roditeljsko modeliranje aktivnosti. Veoma bitna stvar. Idemo na godišnji odmor, all inclusive, narukvica, jedem, pijem, ništa ne radim. Kakvu poruku dajete svojoj deci? A isto to može da se uradi da odete na neki aktivan odmor. Kombinacija mora, planine, vožnja bicikla, plivanja, a ne da se sve svodi samo, pogledajte kad je 1. maj ili tako nešto kod nas, svodi se sve na roštiljanje i na hranu. Znači, to su sve faktori koji utiču da dolazi do poremećaja energetske ravnoteže. I tako dalje, da ne bismo gubili dalje vreme, čisto sam teo da kroz ovu mapu svi vidimo koliko je zapravo ovo jedna kompleksna i složena oblast i koliko tih epigenetskih faktora utiče da čovjek poremeti energetski balans. Kaže da životna sredina ne može biti samo izolovani faktor koji utiče na body mass index i onda postavljamo neka pitanja zašto smo gojazni, zahteva ispitivanje razloga zbog kojih neki ljudi jedu više od drugih, onda zašto su neki ljudi metabolički efikasniji i troše više energije. To vam se desilo, pa znate, ova moja drugarica ili moj drug, on može da pojede koliko god hoće, ali ništa se ne goji. I onda nas to zbunjuje, pratimo trendove, fitness trenere, preporuke i uglavnom se sve svodi na vizualni efekat nekog trenažnog procesa ili unutri plana, a ne na to da li ta ishrana i ta vežba, odnosno fizička aktivnost će da da takvu teksturu i energetsku punoću da čovjek može da funkcioniše, a ne da izgleda samo dobro. I, znači, da bismo sve to mogli da shvatimo, ta biološka variranja, mi moramo da razumemo varijaciju u samom genetskom tom nasleđivanju. Jedan divni naučnik Jason Yellow koji predaje na Cambridge institutu i upravo se bavi epigenetikom gojaznosti, pa je u svojoj jednoj knjizi Ishrana zapisana u genima dao jedan primjer, a ja ću vam ga sad prepričati. Namjerno sam stavio ovdje neku hranu i neki catering. I zamislite da je sad ovdje taj catering i ja vam kažem slobodno slušajte, ali možete i da se poslužite. I on kaže da postoje otprilike neke 4 osnovne grupe ljudi i odnosa prema namirnicama. Neko od vas bi to registrovao i nastavio bi me da sluša. Neko od vas bi ustao, probao bi, vratio bi se i nastavio bi da sluša. Neko bi ustao, probao bi i ne bi više ništa slušao. A jedna grupa, da ih pitate posle predavanja šta vam se najviše dopalo, da li ono slano ili slatko, on bi rekao, pa nemam pojma. Da ga pitate šta je jeo, nema pojma. I onda smo mi kod naših klijenata to nalazili, ljudi iz biznisa nose svoj posao kući, dolaze kući na telefonu, jave se ženi, ulaze u kuhinju i pričaju i dalje na telefon i otvaraju frižider i jedu.
završavaju razgovor, nisu svesni i onda pita ženu, ajde da večeramo nešto. Shvatate? Znači, taj odnos prema hrani. Druga stvar, mi moramo da zaslužimo taj obrok. Ja bih lično to pogledao, pa posle predavanja bih dobro razmislio da li je to da pojedem. Da li ću trenirati ili sam trenirao. Znači, morate da zaslužite taj obrok. Vidjet ćete posle kroz primjer, to je evolutivno, smo nasledili taj gen kad smo nekad jurili neku životinju da je uhvatimo i bežali od druge životinje. Veoma bitna stvar, takozvani epigenetski imprint. Ovdje vam neću samo dati primjer kroz hranu, nego mlad sam, baš me briga, malo ću da pušim, pijem, izlazim, provodim se, jedem. Međutim, mi utiskujemo taj obrazac u naše gene i naše nerođeno potomstvo može da dovede do aktivacije tih istih gena. Tako da nije baš svejedno kakve navike, kakvu genetiku imamo je bitno, ali je mnogo bitnije epigenetski šta mi radimo i kako se ponašamo. Kroz jedno istraživanje koje sam našao, da je u Švedskoj 1905. bila velika glad i da je preko 3 miliona ljudi umrlo od gladi. Te godine nije rodio krompir. I oni su posmatrali ljude koji su preživeli. Oni su u onim godinama kad je bilo hrane pokušavali da što više jedu, jer su znali da možda sljedeće godine će opet da bude glad. Šta su oni uradili? Pa oni su zapravo svojim potomcima koji su ušli u njihovo istraživanje uprintali, da tako kažemo, taj gen gojaznosti i njihovi unuci su 2 do 4 puta imali češće infarkt miokarda. Znači, ili ako imamo sad trend da sve više trudnica želi da odmah nakon porođaja sačuvaju taj neki fit izgled. Da bi to postigli, tokom trudnoće moraju da pribegavaju nekim restriktivnim režimima ishrane, da budu fizički aktivni, da vežbaju, ali očito tu malo više i preteruju. Šta se dešava sa detetom koje se rodi? Pa ono je dobilo, imprintovan mu je taj gen proždrljivosti, to dete će biti gojazno. I verovatnoća da ima dijabetes tipa 1 je povećana. A šta ćemo sad sa drugom trudnicom koja nekontrolisano jede? Kaže, pojede kilo bureka kao traži mi beba, znate ono malo kao. Da, za 2 jede. Također, studije ukazuju da 50% je veća verovatnoća da to dete bude gojazno i opet da dobije dijabetes tipa 1. Tako da, taj epigenetski imprint je veoma bitan kako za nas same, tako i za ne našu decu, nego na naša buduća pokolenja. Šta bi predstavljala mast u organizmu? Imamo adipocite, zapravo lipidne kapi, koja se formira jedna lipidna kap i zapravo trenutno onoliko koliko imamo tih adipocita u našem telu. Mi ne možemo da imamo nikad manji broj. Možemo da imamo samo da smanjimo njihovu količinu i oni čekaju vaš trenutak da pogrešite i da se opet napune. Kad se napuni lipidna kap, odnosno adipocit, dolazi do inflamatornih procesa na rubu adipocita i oni pucaju i umnožavaju se. To je veoma bitno da razumemo da zapravo pucanje adipocita dovodi do pojačanog lučenja citokina i upalnih inflamatornih procesa. I ako se sjećate COVID kad je bilo da pored starih osoba na drugom mjestu gojazne osobe su bile na udaru upravo jer je njihov imunni sistem bio nadražen, upravo zbog gojaznosti.
Odrasla osoba u prosjeku ima od 90 do 180 hiljada kilokalorija akumuliranih u samom telu. Imamo nekoliko vrsta masnih ćelija. Bele masne ćelije, one skladište i sagorevaju energiju, pružaju taj sloj izolacije, to je ono potkožno masno tkivo i vidjet ćete posle to potkožno masno tkivo nas i negde čuva. Ono nije toliko metabolički aktivno i štetno. Ono gde najviše problema možemo da imamo, to je kod smeđih masnih ćelija koje skladište i sagorevaju energiju, oslobađaju toplotu i ono što je bitno da taj višak energije kroz te kapljice triglicerida zajedno sa raznim nosećim ćelijama i vlaknima zapravo ima metaboličku aktivnost na koju mi ne možemo da utičemo i preko 130 različitih hormona adipocit izlučuje i ponaša se nezavisno od našeg tela. I 2017. su pronašli neke bež masne ćelije, to je više podkategorija ovih smeđih masti i ona se nalazi prošarano unutar smeđeg masnog tkiva i smatra se da je ta bež masnoća posebno važna za lečenje određenih metaboličkih poremećaja. Čuli ste možda za hormon leptin, pa ćemo samo malo da se dotaknemo te teme. Laboratorija Friedmana je 1994. godine prijavila pri nekom eksperimentu da je nađena mutacija tog G-guanina i on ga je nazvao leptin i zapravo leptin nije signal sitosti, već je hormon gladovanja. Kad su pronašli leptin, pomislili su evo ga lek za gojaznost. Samo kod osoba koje genetski nemaju mogućnost produkcije leptina kao kod ovog dečaka, nakon davanja terapije leptinom došlo je do normalnog razvoja. Bila je prva pomisao da će moći da gojazne ljude leče na ovaj način. Ako pogledamo strukturu mozga, da mozak čini samo 2 do 3% telesne mase, a da 25% šećera, ugljenih hidrata koristi sam mozak, šta naše telo radi tokom faze neke gladovanja? Ono počinje da vrši trijažu raspodele energenata. Zamislite da ste ekstremno gladni, da 2-3 dana ništa niste jeli. Ili da ste negde zarobljeni gde nemate mogućnost, znate, imate primere kanibalizma gde su ljudi jedni druge jeli jer nisu imali prosto da bi preživeli. Mozak u tom trenutku ima samo želju da jede, da preživi. I kaže, gasi sve moguće funkcije. Na prvom mjestu gasi reproduktivnu funkciju. Nedavno sam kod mojih prijatelja u podcastu pričao o veštačkoj oplodnji. Pa zašto predgojazne žene koje imaju metaboličke sindrome i koje su često na raznoraznim dijetama, između ostalog nemaju mogućnost da se ostvare kao majke, čak neće ni van telesno da se mogućnost da nose plod. Upravo jer mozak, kaže, gasi reproduktivne funkcije, jer je ona konstantno na nekom režimu gladovanja. A sa druge strane, skupa metabolička funkcija koju telo ima jeste imunni sistem i on se gasi. Često imamo i kod sportista, pogotovo borilačkih sportova, da ulaze u restriktivan režim gladovanja da bi ušli u neku težinsku kategoriju i mi pratimo na godišnjem nivou koliko puta su bolesni, prehlađeni. Upravo prva asocijacija na sport da je zdrav, da je jak. Međutim, oni su najviše izloženi stresu i kao takvi dotaćemo se i temljime, sve naše sportiste i rekreativce testiramo, dobijaju suplementaciju, naravno promene u smanjenju omega-6 masnih kiselina, ali sve ima jednu širu sliku i razumevanje kako mozak funkcioniše. Leptin cirkuliše krvi, on šalje informacije o količini masnog tkiva koje imamo u mozgu, a neke rezerve glikogena u mišićima su negde oko 1450 kilokalorija, u jetri oko 500 kalorija i znači mi imamo negde, raspolažemo sa 2000 kilokalorija samog šećera.
Postavlja se pitanje zašto je gojaznost nezdrava. Malo pre smo rekli sve moguće bolesti koje nose sa sobom, a sa druge strane prevelika težina može da bude i otežavajući faktor, bit ćete manje fizički aktivni, gubitak mišićne mase, apnea u toku sna, opstrukcije u disanju, srčane aritmije i imamo dve vrste, zapravo dva oblika gojaznosti, taj kruškoliki i jabučasti oblik. Zapravo ovaj jabučasti je karakterističan za muškarce i ta centralna gojaznost koja je veoma opasna jer imamo akumulaciju, vidjet ćete, tih visceralnih masti koje su metabolički aktivni, dok je ovaj kruškolikasti oblik karakterističan uglavnom za žene. Što se tiče same neke lipotoksičnosti na telo i pitanje zašto preterana količina masti dovodi do povezanih bolesti, imamo neke tri škole mišljenja. Na prvom mjestu to je lipotoksičnost, u prijevodu znači zatrovanost mastima naše telo i masti dobijaju neku lošu reputaciju, ali na kraju one na neki način nas se štite, vidjet ćete i zašto. Šta se dešava kada se skladišta masti prepune? Onda imamo problematiku, čuli ste za insulinsku rezistenciju, tu dolazi do velike zablude dijagnostikovanja insulinske rezistencije. Čuli ste za policistične jajnike, čuli ste za masnu jetru, čuli ste za Alzheimer. Alzheimer je insulinska rezistencija mozga. Policistični jajnici su insulinska rezistencija na nivou jajnika. Masna jetra je insulinska rezistencija jetre, što znači da ti organi akumuliraju masti unutar sebe i na taj način smanjuju, pogotovo jetra koji je glikogenski depo, smanjuje mogućnost da deponujete energiju u jetru, da vam daje energiju kad je to potrebno. I na taj način nastaje insulinska rezistencija koja nije ništa drugo nego predijabet, odnosno dijabet stanje. Šta znači maksimalni kapacitet koji čovjek može genetski da nosi sa sobom? Imamo 15% ljudi koji imaju insulinsku rezistenciju i dijabetes koji nisu gojazni. Što znači da njihovo telo ne može da akumulira onu spoljašnju masnoću potkožne masti i onda imamo ubrzanu akumulaciju masti unutar ovih nabrojanih organa. Dr. Steven O'Reilly je u jednom istraživanju to opisao kao jednu kadu u koju pustite slavinu sa vodom i otvorite dno. Onoliko koliko vode uđe, toliko će da izađe. To je onaj energetski balans. Koliko sam pojeo, toliko sam i potrošio. Šta će da se desi ako odvrnem slavinu? Znači, jedem više, doći će do nakupljanja tečnosti i prelivanja. Taj kapacitet kade, svi mi imamo različiti kapacitet kade. Imali smo primjer, vidjet ćete posle, našeg jednog klijenta koji je ovdje na slici imao 265 kg, u jednom trenutku imao 305, sad je na 90 kg. Međutim, on je potpuno zdrav. Znači, njega je ova akumulacija, njegov kapacitet genetski kade je ogroman. Verovatno, većina nas da uđemo u tu fazu ne bismo preživjeli. Zanimalo me onda šta se dešava ako mi adipocite koji nas štite na ovaj način od metaboličkog sindroma odemo na liposukciju. Završavam brzo. Istraživao sam šta oni kad daju klijentima, imat ćete te probleme, međutim niko im ne sugeriše da mogu da imaju problem da dobiju insulinsku rezistenciju. Ako jedan bitan organ uklonite iz tela, a ne promenite navike, višak te energije nema više gde da se akumulira. On direktno se akumulira unutar unutrašnje organe i direktno imate zdrave ljude koji zarad fizičkog izgleda pribegavaju ovim metodama. Ovo sam već ispričao. I treća, posljednja škola, stanje hroničnog zapaljenja, to smo malo prije rekli, da ta hronična zapaljenja dovode do upalnih procesa koja će svakako dovesti do narušavanja zdravlja. Zašto naš mozak postaje izbirljiv
Svi ste bili na slavi svadbi. Glavno jelo, predjelo, supa, čorba i najedete se, nema gde više, je li tako? Nude vas, vi kažete ja stvarno ne mogu. Ili ovo vam je treća slava, stvarno ne možete. Međutim, domaćin stiže torta, vi oči ovolike, ja i vi, svi. I kako je moguće da još 1000 kalorija mi akumuliramo bez ikakvih problema, a ovamo nam se povraća od one hrane koju smo jeli. To je isto evolutivno nasleđeno. Nekad je čovjek, da bi imao energiju, morao da potroši 20-30 hiljada koraka, da lovi neku antilopu, a sa druge strane plašio se da njega neka životinja ne pojede. Onda, zbog nemogućnosti da opet to uradi, gledao je da nadopuni svoje glikogenske depoje sa drugim izvorima hrane, a da nisu životinjskog porekla. Neko voće, neko povrće, da to nadopuni. Isti primjer imamo u prirodi, medved koji lovi losos i posmatrali su ga, prvo jede cijelu ribu, drugi dan uzima samo kvalitetno meso, treći dan, kao na slici vidite, samo sisa onaj masni deo koji je najslađi i baci cijelu ribu. Da nadopuni svoje depoje i da ode u hibernaciju. To je isti ovdje primjer i jedan od okidača, taj sklonosti ka dezertima, on je evolutivno nasleđen, čisto da se to zna. Jo. Doktore, ja sam idiot. Zašto, Jariću? Jeo sam sve. Od supe, prezli, krezli, blizli, kremenadli, ćevapčići, pljeskavice, ražnjiće, teletinu, govadinu, konjetinu, svinjetinu. Onda sam jeo kolače, torte, ćufte, buhte, palačinke. I sve sam to uzimao kao predjel. Eto malo da vas... Još samo 2 minuta. Rađene su studije magnetna rezonanca mozga. Receptori za kokain i za šećer se nalaze na istom mjestu. Znači, zavisnost od šećera je problematika i identično deluje. Dobro je. Opšte preporuke. Imamo studiju Polipil i Polimil. Polipil kaže kardiovaskularno oboljenje i osobe koje imaju kardiovaskularno oboljenje dobijaju terapiju, smanjuje se rizik kardiovaskularno oboljenje. To je super, međutim, lekovi su štetni. Radili su studiju, došli su do preporuka šta bi čovjek trebao da jede, a da smanji rizik od kardiovaskularnih oboljenja, vino, riba, crna čokolada, voće, povrće, beli luk, badem i maslinovo ulje. Mediteranska ishrana. Preporuke Harvard instituta za ishranu, Mayo klinike, na prvom mjestu žitarice, što više povrća, citrusno, bobičasto voće. 4. grupa stavili su koštunjavo voće, čašu crnog vina zbog polifenola, resveratrola koji pozitivno utiče na povećanje high density lipoproteina, riba, morski plodovi, jaja, piletine i tek na kraju crveno meso. To su najnovije preporuke koje gledaju avangardno šta bi čovjek trebao da jede, poboljša kvalitet svog života. Ovako izgleda jedan nutritivni plan, on ima sastojke, ima recepte. Radili smo merenje telesnog sastava za izradu moje doktorske disertacije, DEXA skener, čisto eto to. I dr. Jason Yellow je rekao, neka hrana bude vaš lek, a lek vaša hrana. Hvala i oprostite ako sam malo produžio.